Me makato se Afia Schwarzenegger on. Da bia me kan wo Proverbs 9:13 ya mon kan. Mo amuni Bible mo mon kan Proverbs 9:13. Bible so oba bi wo ye kwasea. Na wo ye kwasea. Ati se Afia Schwarzenegger bi ya wo pekasa. Na niti ebone konso kwa wonim nyansa. Niti bone konso kwa wonim nyansa. Da bia me kase sofu Kumchacha me meti wono. Na me ne Afia Schwarzenegger I say Ukraine and Russia. But I say me kasa. What the tia bi ne twemko. Tia bi ne twemko. Eti antenna na wo ba ya. Wanu bagaya bagba. Na wanu susu nsuo prinsuo. Na wanu susu nsuo prinsuo a wo be di antenna atam no emfa so be na wo so. Ya Sarpong yele. Sabi owo problem wo ni fia. On solve obi a wo problem na wadi. So for Jimmy for Santina na Jimmy a wo papa panyinya saba kokora ni uti say Jimmy na pa uti ho why apapem say N95 wa papem hete say N1 kwasi animu say ana ne friends wa no wo so wo sha ya Sarpong wo ma bua nkoma dem ma wo animu anyinya say kontomra ye di ensa wo and come ya dem a pani Jimmy for ukwasi animu na ka wona abakasa o antina asebo de mame mo bi aka dem. Do you want to buy a house? Then your worries are over. For sale. Mewasem Debbie Demao. Yes, it's for sale. It's a 5-bedroom gated houses with a beautiful view and serene. All for sale. A dining in our Tw3 Hills estate. Into here be a fraying. They're very affordable. You can simply call us on 050-338-7037. It was your antenna is in trouble. Antenna is in a big trouble. If you say Afia Schwarzenegger a race in the console. Now dog can hear say antenna one ma to me say obia wa December for one betumbi. Now one kasa wa na wote wono e ba ne se ne gu ye me ne wo e kasa ye papa sof Kumchacha ti kwapai sof Kumchacha buafu sof Kumchacha dwa ye all kan nyina ne ye say aware bi eni wono mo a ensensem nim enti say ya Sarpong ne yere asema ba na kopie wa antenna ho no mo a enye news because we esida asofo omaware guo enkranman mu ano enya de ketwa ntenya ya Sarpong yere asema ode akọ antenna no ena ya asem bi me pesa wo subscribe ma me page ni mi adoma no so na me fa nse ni mu chemu embo ebusia ene nansa ena ya Sarpong yere ede ya Sarpong ekopie wo antenna ho na ensem ekowia na yese o se ya Sarpong ene tiwa etwempena a emu odi ankasa na ne nyina so ekofi se ya papa Mahmoud Baumia ebesra no o de skebi bae na edan bi omusi no omusi nwie ye ntaka be ya on first kan bi mbra nanka on fa ko wie dan no but obisa ye no scan number afan ya Sarpong ni tiwa atena scan so etaba ma me wedwa na we nyina ko wie echi no ye ni aba Afia Schwarzenegger freedom defender ono okuma wona wontumi nku omoko ena o se antenna anama otu ye ni de wentu ni yi wo to wono mo ena nkofo waresem na eba na wodi wano atum na woka bi eba na se na wankasa wodi egu ye erade asem ehu na betimi bisa asem we senye Afia Schwar o se antenna yi eba na se na wo nso waware egu ye Sakadro Jimmy ntutiri asa Jimmy ntutiri asa Jimmy sofu Jimmy fo santenna na Jimmy a wo papa panyinya saba kokora ni uti say Jimmy na pa uti ho why apapem say N95 wa papem hete say N1 kwasi animu say ana ne friends wa no wo so wo sha ya Sarpong wo ma bua nkoma dem ma wo animu anyinya say kontomra ye di ensa wo enkoma ye dem ma panyi Jimmy fo kwasi animu na ka wona abakasa o antina asebo de mame mo bi aka ne dem na mo frɛ ya Sarpong abusu apanyi ya Sarpong wo mi anu mo panyifo ne senti a ti wa na ti ya Sarpong ho na nye ya Sarpong yere na se program bi wo abusu ani mo a mo boa me yesiesi
kwasia mpanyini kwasia himu wo sofo obi wo yonko sofo ho. What stops you sa wo be ko sofo no ho never wani wa kosua mpoko hwe ya Sarpong aya wo sofo no and why your papa mu shrete sa ba bi abaifo atenata why your papa mu shine sa ya yibo float go wa papa mu shine sa abortion mpaso wo sa sofo jibi fo no fa no apostle no why your papa mu shine sa wo ba ye dia sa wo ba be ya abortion wa papa mu hata wa papa mu yira GTV for studio light. Wa papa mu ya said you sa kaduro. Jimmy Tw3 asa. Jimmy and Tw3 asa. Jimmy. So for Jimmy for. Santina na Jimmy a. Wo papa penyinya asa ba kokra ni uti. Say Jimmy na pa uti ho. Why a papa say N95? Wa papa hete say when a kumti you say no. If you are ulti bisa antina say eba na se na ne de egu ye won su bisa ho se eba na se na won so wa ware egu ye urade michia obia menim se nyame adom nti obia ho ye pa na media ye prophet Kumchacha na da bia ya meka se me ba social media na mabekere madwen e de ama anyansafo na sebe enkwasiafo nso eka wono na makire madwen ama won na won so won hunyansa ana makase social media mimi wu a munsie me ewo so da munye mayiye ewo social media mimi ba da be ye wosofo ena be kenya mesam a ba solidan ewo malam last stop sa wudu malam last stop wa ewa na ma solidan wo ewo na me ya sole eti ya abra ho na me kenya mesam wiya wa bo afode na manya bi aye nyame ye dwuma sa me ba social media aha me ya sole ba kiro ma sole me se wo malam last stop wudu last stop wa bisa wo bia se wo hwehwe sofu Kumchacha sole akola be kilo ba social media de me se me ba na ma be kile madwen na me ko me baby na ye trending issue bi e kwa eye ya papa ya Sarpong a wotonum ne yele eno call antenna ho e woni TV station ana ni radio station eno call ye interview e woni radio no so ana ni TV no so e wo Kumase na wo ye interview ni wi no ma wo say Afia Schwarzenegger aba didi mame no atem da wabedidi antena atem da eba say na se won so ba be kire wadwen a da kwasie bia sabe ya woni June July da sabe ensuo edistapo na dwen da wabeye ena emfa wo ho emfa me ho da Afia Schwarzenegger de efa ne ho woni mantena a cheme on woni me cheme iti emfa me ho na Afia Schwarzenegger de our audacity sa wono de antena asam a emfa no no de obebe ka bi ya na mo ye nya atwon wo social media no so a ya na mo fe say ye sabi antena atene ba bi ana oye ni program tie de America no antena wotene ba bi na oye ni program ana ya Sarpong yele atutu anamon ana wakwa antena ho ana odina sama kwama antena menye sure say antena ana kofa caterpillar ana kofa tractor ana otwe ya Sarpong yele ana odine batina TV station no so ana radio station no so ayama me na wo hu say mekọ ana mekọwa na mekọkama sama ebebo wa me enye ntina ana foso ne twen ne chichile maami sabi ni age kura ebi ebedi 60 years onye koda
eti ma me na ne tu anamon kwante na wo na ode na sem ko ye ante na antwe ma me no amfo so no da de bia ya me kan se awalesam tie eti se wo bremu obi a bremu ya Sarpong yele sa wo bremu obi a asem osof Kumchacha me kan nyansa ni na beti ase o sa wo bremu obi a bremu ya Sarpong yele and the two anamon free ni fie and of course studio ho e ko nwante na sam me ba na me dem awade sam abeto amansa nyina anim na ma bebo ma wade ye don komi na secret ye wo ma wade ye mu biya baba be ya ba bonten say ya Sarpong say woni tiwa atwimpono say woni ne ntwimpono so Kumchacha minim sa wonso a wo hwa me na wutie me sa wo tiwa ene ya Sarpong twempro ne ne twempro wonso wonim aye ma me ne tu anamon ene okoye ene okoka ne nsam aye ma me no ano tu anamon okoye ene okoka ne nsam na wode asem abeto social media ene wode na wode asem abeto public ene public na hu de wa wade yanim ene de ekọ eti da bia me kase awalesam wo bien one man na wade ye perfect. There is no perfect marriage on this earth. Awade emu nsem do so bebre eti na Yesu ba ye kwara wanwale Yesu wale ya ana okonya wo ba ti se Afia so asenega ana Yesu wale Afia so asenega type ubi ana Yesu ba na wale ye ana obenya Afia so asenega suban bi ana owade ya anke nam so bema Yesu agidin bone eti Yesu ba ye no wo sade ya wade ye tie mu problem so tie eti wanwade eti sa wo wale ya nesa wade ye ni problem ba mu a patro solve problem wo fie solve problem wo dem na solve problem ni wo busunyam efisi abusunya na beje awade ye enya ntina ana beje ya Sarpong na yele awade ye so fu Kumchacha meti wei sa awade ye mu nsem sabi mi wo problem a ayam na busunya ene wo ba na busunya ene ya betena se aka eti sa obeton wo de wo public nkrofo benya bi yato enso obi a wone de e wone dem ene ni fie eda na mpesa meka eti sa wo de brem a comment na Afia swase ne gadi brem comment na me mentena se wei ayan hwehwe anim sabe mpreduasa dama na wo ye adwuma awo TV stations bi a ewo Ghana ha na we ye programs so na we ye say adwuma no ante na adwuma ye bi na we ye na won so nkrofo issues na nkrofo programs ena no won de brawo won di nkrofo issues ni program brawa na won so wagina so na won so de aye wo show na ma wo show na ye kama eti de am so Kumchacha American sa ante na de ma wo bi mfa bre mo man ante na oye na adwuma sabi police ni awa ne office one may report to Kuma on Cochino. One may report to Willa on Cochino. That will be police station. Now be your case, so Willa Boa. And I'm a process need to make Quacho. Willa. Now, police station be your case, say, Ukuma Boa. And I'm a process need to me at the Equachano. That your fierce was in a gas, I'm not a kind of a Jimmy. Aye Jimmy oh dabia me kase again we Jimmy to the no nonsense daka edo ba bi ni e ka wade samumpa daka se girl we kura de ense so obeka bi what as here a wo bedi di antena atam na betwa na dapa na bedi na atam no me makato se Afia so asenega on dabia me ka wo Proverbs 9:13 ya mon kan mu amuni Bible mu no mon kan Proverbs 9:13 Bible so oba bi o ye kwasea na wo ye kwasea ati se Afia so asenega bi ya wo pekasa na niti ebone kwanso kwa wonim nyansa niti bone kwanso kwa wonim nyansa da da bia me kase so fu Kumchacha memeti wono na me ne Afia so asenega I say Ukraine ne Russia
basa atise me kasa wo de atie bi ne twem kɔ tie bi ne twem kɔ eti antena na wo ba ya wano bagaya gbagbagbagbagba na wano suso nsuo prinsuo na wano suso nsuo prinsuo a wo be di antena atam no emfa so be na wo so ya Sarpong yele sabi owo problem wo ni fia on solve obi a wo problem na wadi ya ka wadi sam kura de ade bi ameka fia so asene ga wo de ka meka bi was ono uko YouTube sesi a na wo bo afia so asene ga vagina ebe yi aba what I say ebe yi aba kama wo de na abrokwa aye kansa abrokwa ba yo beto so a John chapter 8 Falasifo no koto wo ba bi a wo bo adwaman on se yakoto ne so pe eti wo de na abroka ya friends abrokwa beto so pe eti ya ka wade samo ye jai amekabi what I say amekabi because wo de nye awade sam no bia de nye but wo de ba public beto wa ene ni panya bi to nyame hirawo afia so asenega ewrade nkan ho sesese wa free Ghana ha na ewrade adom wanya buroni bi abrewa na sebe wo tete ne to toilet ewo US wanya buroni abrewa bi na tete ne to toilet ewo US sabe enye se wo ayi adwuma no saa ewo aburochile no enye eye pa enye se mo amoyi adwuma ewo aburochile sabe musiesie toilet so that sabe mo shamre wa no enye se enye eye pa but afia nyame nhirawo wawu a mo wani nkan wa menam na hwewo na tetemre wa no to na asomdwe no yenya bi Kumchacha de nsem na begu abonten message so do comment ebeto abonten you how I want so if I just asem way subscribe my page we me adoma no so e se na me ya program so na mo sabeti maka